Tugerani ati mubunge wa Kuru County Tharaka Nithi Beatrice Nkatha kwa kagita kambere nonenite kuria kwanirwo kwawe ni muchunjo ya kiama kia UDA na raugite nindi ukari na meya manene mathanduku yakirugurawa kura nindi kwithira chieka matwa kinyane ngari ya thirikari ya county u. Murwiriri wa giti kia ubunge bwa Kuru County ya Tharaka Nithi Daktari Beatrice Kathomi aringirite kura yake gituoni ya cukuru ya primary ya Kiang'ondu wadi ya Karingani thaa 4 cia rukiri. Kuona maundu no mathiete wega ndona kwina taswishi nwe baliku nkuona elife na nkuona maundu mali sawa. Noe mubunge wa kagita gaka wa Kuru Beatrice Nkatha aringirite kura yake cukuru ya primary ya Mboiru ara achambiritie mitaratara ya kithurano giki akiugaga ndeni ya county ya Tharaka Nithi kujuritwe iwamba kira giratumire county gutwikania kanenkerwa biashara ya ukamata mathanduku ma UDA na twina antu ba biashara na babe na magari maingi ma ukamata mathanduku nimbira tumire muntu mumekika ngali ya county ni jigo kamata nibo security yo muntu mangi which is very wrong. Ariuga thirikari ya county itumikite kurugamira ithurano bibi iri njira ya gukurukia arwiriri bana baraba kwendekana nutongoria kwi muntu gwintimidate barabangi tukegwa baroti ni kumakirwa kwae ni kumakirwa ofisini ni kumakirwa guntu na watu ikorithio kerwa thura mtu fulani kama mtu atibati kunenkerwa freedom ya kuthura mutongoria. Nkatha ariuga amwe na kuigwa endete kiama gikuna atumirite utonga na inya yake gugikuria ithurano bibibi karega kureta mpumi iwetigika akareta kithingithia kinene kiri kiama giku county no muntu okite thaa ino guka gututhukiria kiama twakite miaka mingi tugatumira resources zietu tugatumira mauntu maingi lakini muntu agauka kuthukia kiama Tharaka Nithi county kia UDA no antu ba Tharaka Nithi county ni bendete kiama kia UDA lakini thaa ino ni bathurite na by tomorrow mauntu no machange na njira yonthe. Irwaria rura baingi ba aringi kura bagwete mbaru bakiuga ati bariona takabota aringi kura batari na guge kithurano ni giki. Muthomi arungamaga ite ciega na Tharaka Nithi county nonto twito muise tangavana lakini ni aguturetera muntu women rep agatueja kinya na ma MCA agaturetera kinya senators tukarigwa atiri gakwenda ite ciegana na ciawe kuro na tirombete gania nikendegwe na guturetera nginya MCA na guturetera woman rep na guturetera senator kanto monthe tukathuraga nonto muthomi ni akuga tuthure ende bariuga tigiti cia kiama giki kia UDA ikarega kunenkerwa arwiriri baraba bongwa bathurite batiigwa bari na ngwataniro kairi na kiama giki kia UDA. Muthomi alejire kiama ni kia UDA egoro no ni atwikaririte turi antu ba UDA na gwatuika baria tureterete tio tumirite kuthura tibo bagatangacwa sisi atuendi na UDA tena tariu turigwa ithurano irathuranirwe kuma egoro tionaga twijia nini tukiruta wirwa bure orinde ithurano cie nkuruku luto gatangacagirwa antu tutalala tuthurite Ruto erwetere anjue ya kwamba sisi tukiwa Tharaka Nithi county kama wale watu tumechagua sio wale watakuwa kwa chama ya UDA. Kutoka leo chama ya UDA tumeweka X. Gituoni ya KK wadi ya Karingani aringi kura ibalala mekirite marieto mago kura kirelist ya IEBC. Untobra nyumani afisa ba IEBC baugete ikwegwa register irego tumekane ya mwanka wa 2017. Nkiripotera Wero TV kumagichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.